Gero ez dakit ni nola kokatu, behin, ez dakit orduen izen zen, ero beste zerbaitekin, Goio, etxetik falta zen, eta amai esan zioten, kuartelean dago retenituta, ero detenituta momentuz. Eta nire ama zan oso odoltzua, lotzaik ezeukan, adibidez, goratzen az, kepa deteniute eraman zutenean, eta gero kartzelan lau urte pasau egon zan, uste dut, amorrortuk, alkateak, deklarazio batzuk egin zituen prentza galdetuta, zer izendan haute, no, una familia nacionalista, no sé que no sé cuantos. Eta ama, esan inoiz nazionalista sentitu. Erlegioso bai, baina hortik ez. Eta hori esatea, min eman zion, eta behin udaletxea joan zan, eta alkatea bai, eta alkatearen gana joan zan, eta ¿usted me conoce? No, no le conozco. ¿Seguro que no me conoce? ¿Habla usted de mí? ¿Cómo que habla de usted? Sí, porque ha dicho de familia nacionalista. Yo soy la madre de Kepa. Eta orduan parke eskatu zion. Amazan horrelako temperamentala. Eta Goio, detenitutez egon zanien, ama bera bakarrik joan kuartelera, eta esan zion, le tenéis detenido a mi hijo, y entonces vete a saber lo que le están haciendo. No, no le están haciendo nada, sí, usted me dice eso, pero... No, yo quiero ver a mi hijo. No, pero no se puede. ¿Cómo que no se puede? Yo no me marcho aquí. Eta alako baten, guardazeoile barra esartu, eta Goiorekin eskutik ebatute karrezoan. Eta amak hori kontatzen dute, ni momentu haretan nengoen etxean, baina nire anaiak ez, eta amak esan zion, Goio, lotzabako, etxera etorri barin zer egiten dezu hemen. Eta eskutik ebatu, guardazeoile kendu, eta eraman egin zuen etxera.